الله نبي محمد يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Anak Nabi bertaturi na tujuh roh ledro agam temayang urang bino temayang agam yang pun Kasim dua Abdullah la Ibrahim anak Nabi Pak Maria temayang agam yang pun Kasim dua Abdullah la Ibrahim anak Nabi Pak Maria temayang inang yang pun Fatimah Zainab Ruqayyah silumung dua di Ummi Kalsum anu yang tulud Zainab Masajud meninggal dunia di Ummi Kalsum anu yang tulud Zainab Masajud meninggal dunia Ali kawin dengan Fatimah masa di Mekah golom nembungka Utsman kawin dengan Ruqayyah bicit di Mekah Tanah Mulia. Hana trep dema wafat Ruqayyah Nabi pernikah kali kedua ne pulang balengan Ummi Kalsum Hana badum tun wafat lam dema ne pulang balengan Ummi Kalsum Hana badum tun wafat lam dema tinggai Fatimah lain hana le ane bohate Sayyidil Anbiya lewafat Nabi nambulan sampo temale dudo Fatimah Zahra lewafat Nabi nambulan sampo temale dudo Fatimah Zahra. Illallah Nabi Muhammad ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu